young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Bil-għajnuna Alla sejrin nibdew żmien ordinarju ta' matul is-sena illi fih il-mulej jitina ħafna grazzi. Il-grazzi li nirċievu fil-ħajja normali tagħna, fil-ħajja ordinarja tagħna. Immaġinaw pjanta ma naqbdux u nitfgħu la bar mill-ilma ġo fiha, imma bil-ftit il-ftit dawk il-qatriet ta' ilma li għandha bżonn hi tikber u l-mulej l-istess jagħmel magħna. Kuljum jagħtina dawk il-grazzi li aħna neħtieġu biex nikbru fil-mixja tagħna lejh. Ejjew nibdew dan billi nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqaddsa Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej għati widen għat-talb umli tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel minn Samatajm Sofim mill-muntanja ta' Efraim u kien jismu Elkana bin Ġeroham, bin Elihu bin Tohu, bin Suf minn Efraim. U kellu żewġ nisa, waħda jisimha Anna u l-oħra Pennina. Pennina kellha wlied, imma Anna ma kellix ulied. Min sena l-oħra dan ir-raġel kien jitla' silu mill-belt tiegħu biex jadura lill-mulej tal-eżerċiti u joffrilu sagrifiċċju. Kien hemm iż-żewġ ulied ta' Eli, Ħofni u Finehas, assisin tal-mulej. Ġara li fihom minnhom Elkana offra s-sagrifiċċju u ta' isma' lil martu Pennina u lis-subien u l-bniet tagħha l-koll. Imma lil Anna għalkemm kien iħobbha tasem wieħed biss għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Il-mara l-oħra kienet tinkija u tweġġaħħa għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Hekk kien jiġri kull sena, kull meta kienu jitilgħu f'dar il-mulej, hekk kienet tħobb tinkija u Anna kienet taqbad tikbi u ma tikolx.
Darba żewġa l-kana għalilha, Anna, għaliex qiegħda tikbi u għaliex m'intix tiekol? Għala inti qalbek sewda, minix jien aħjar għalik minn 10 ulied? Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' raddi l-ħajr. Flimkien? Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' raddi l-ħajr. X'inrott lil mulej għal ġid kollu li għamel miegħi? Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej nsejjaħ. Flimkien? Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' raddi l-ħajr. Intemm lil mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Lilek noffri sagrifiċċju ta' raddi l-ħajr u isem il-mulej nsejjaħ. Flimkien? Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' raddi l-ħajr. Intemm lil mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem. Flimkien? Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' raddi l-ħajr. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet jgħid il-mulej, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija, ixxandar l-Evanġelu ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelu. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil xmun u l-ħuħ Indri qegħdin ikalaw ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dgħajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dgħajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma tal-Alla tal-lum tiftħilna mod sabiħ ħafna kif nifhmu x'jiġifieri il-mixja tagħna wara Kristu, li nkunu dixxipli tal-mulej. L-ewwel nett qegħdin niftakru u tfakkarna dejjem il-kelma tal-Alla li tkun dixxiplu jfisser li kontinwament qegħdin nikkonvertu. Qegħdin nagħmlu proċess, mixja, fejn fina nfusna aħna dejjem nistaqsu: Alla x'qed jitlob minni? Ġesu x'jixtieqni nagħmel? Kif jixtieqni nġib ruħi? X'jixtieq li jien nagħmel aħjar? U aktar ma nfittxu li ngħixu kif Alla jixtieq minna, aħna aktar noqorbu nimxu l-qudiem fil-mixja tagħna mal-mulej. Jekk tiftakru fl-ewwel qari, għandna dan il-fatt mill-bidu tal-ktieb ta' Samwel, fejn dana il-Levita illi kien jismu Ramatajm u li telaq biex jagħmel is-servizz tiegħu meta jiġi lura lil waħda min-nisa tiegħu li kellha l-ulied jibliha bir-rigali, lill-oħra għax ma kellix tfal, hija ħaġa waħda hekk biss. Maġinaw jiġi Christmas u kulħadd ikun qiegħed jistenna xi ħaġa sabiħa jew xi birthday jew xi okkażjoni oħra u tara lil minnu mifquħ b'ħafna rigali u tawk xi ħaġa tibda tgħid lilek innifsek imma daqshekk iħobbuni lili. U allura din il-mara dik li ma kellix tfal kienet dispjaċuta ħafna. Kienet taf li r-raġel tagħha jħobba
imma fl-istess ħin dispjaċuta minn dak li ġrala għaliex għall-poplu Alla tal-Patt il-Qadim speċjalment ma jkollokx tfal kienet tfisser m'għandekx il-barka ta' Alla. Il-problema illi l-kelma Alla tixtieq li niffukaw fuqha llum hi illi dik li kellha tfal kienet toqgħod tinki u tittanta u tipprovoka lill-oħra u titħaq biha. U allura meta qegħdin nitkellmu fuq konverżjoni kif għedna fil-bidu bħala dixxipli tal-mulej, waħda mill-affarijiet li aħna rridu ngħidu lil nfusna kif jgħidilna San Ġwan stess, nista' nħobb lil Alla li ma narax jekk ma nħobbx lil proxmu tiegħi li qiegħed ma' ġenbi. Allura ejjew aħna fil-mixja tagħna wara l-mulej inkunu dejjem attenti mill-imġiba tagħna u minn kemm nirrispettaw lil xulxin. Biex inħobbu lil Alla rridu nkunu wkoll ta' servizz ta' rispett lejn xulxin. Mhux niddieħqu b'xulxin, imma nħobbu lil xulxin. U t-tieni ħaġa li tolqotna fil-mixja tagħna ta' dixxipli tal-mulej huwa l-fatt li l-mulej jsejjaħ. U jekk toqgħod tistaqsi lilek innifsek tgħid imma dan Ġesu x'offrilhom lil dawna l-erba' dixxipli li llum nisimgħu dwarhom fil-Vanġelu li Ġesu jsejħilhom u jaqbdu jimxu warajh. Hija il-preżenza tiegħu u stess li huwa l-akbar rigal għal dawk li l-mulej jsejjaħ biex jimxu warajh. Mhux uġġett, mhix xi ħaġa ekonomika, mhux prestiġju, imma il-laqda intima l-ħbiberija sħiħa illi l-mulej joffrilna li nkunu miegħu għax aħna tiegħu. Ejjew għalhekk illum inkomplu nitolbu l-ewwel nett biex l-għaqda tagħna mal-mulej tkompli tkun aktar sħiħa. Naħdmu anke fuqna nfusna, ma niddejqux nistaqsu lilna nfusna x'nista' nagħmel aħjar jien f'ħajti biex inkun qed noġob iktar lil Alla, biex inkun iktar verament ħabib ta' Ġesu. U t-tieni ħaġa, u din nitolbuha hemm min ġa għandu l-istat tal-ħajja tiegħu, imma tant tfal, tant żgħażagħ illi jistaqsu u li aħna nipproponulhom ħafna drabi x'tixtieq issir, x'tixtieq tagħmel. Ejja jkollna wkoll f'moħħna, f'qalbna u fuq fomna li lil dawn iż-żgħażagħ lil dawn it-tfal nitalmu anke wkoll ngħidulhom. Il-mulej għal xiex qed isejjaħlek. Jista' jkun li qed isejjaħlek għal warajh, jista' jkun li qed jitolbok biex tkun ta' servizz f'ismu għall poplu tiegħu. Ejjew inħallu l-mulej bil-grazzi ordinarji ta' kuljum li jagħtina ikabbar il-ħajja tagħna, il-mixja tagħna lejh, l-imħabba tagħna lejh u anke il-commitment, is-servizz li aħna lesti nagħtu biex inkunu tassew dixxipli kif hu jixtieq minna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Għal min jindem u jemmen l-Evanġelu mxandar minn Ġesu huwa tħabbira ta' ferħ. Nitolbu lil Alla l-Missier bidu ta' kull ħajja u tjiba billi ngħidu atina mulej il-grazzja tiegħek. Atina mulej il-grazzja tiegħek. Sabiex il-Knisja hija u xandar din is-sena ta' grazzja tkun għal bnedmin kollha sinjal ħaj ta' tama. Nitolbu. Atina mulej il-grazzja tiegħek. Sabiex dawk li għandhom responsabilità fis-soċjetà iħabbirku ħalli jinerbu l-inġustizzi u timbena relazzjoni ta' paċi bejn il-bnedmin. Nitolbu. Atina mulej il-grazzja tiegħek. Sabiex il-morda li x-xjenza umana ma tistax tfejjaq ikomplu jittamaw fik li tista' kollox. Nitolbu. Atina mulej il-grazzja tiegħek. Sabiex aħna l-koll nilqaw il-kelma tiegħek u kull ma titlob minna ħalli flimkien miegħek nibnu saltnatek fid-dinja. Nitolbu. Atina mulej il-grazzja tiegħek. Nkomplu nitolbu lil Alla għal paċi fid-dinja kollha
speċjalment fejn hemm il-vjolenza u l-gwerra. Atina Mulej il-grazzja tiegħek. Mulej ta' żmien u tal-eternità. Inroddulek ħajr għal dan iż-żmien ta' grazzja li toffrilna mill-ġdid biex aħna nduru lejk. Għamel li aħna u nisimgħu leħnek ma nwebsux il-qalb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrid, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti tġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq, billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مداني آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. ماريا سانتissima أورينا لينتي أمنا عليك اسم الطلبتانا جسو اللي تويلت علينا ورتكون بنيدم بحالنا او جسو تيي أحفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن كل جنة لروح كلها سبيشالمنت الداوك اللي أكتر عندهم زون الحنينة تياك نكونسيدراو في التيني مستيرو الفرح متى ستنا ماريا مرت تزور للقريبة تاعها سانتا إليزابيتا. مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون اللي تريد كيف في السماء يقدر في الارض. خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بقل ما نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مدين يمن. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين. سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية الملئ مياك مباركنتي في وسط النساء ومبارك الفرات الجفتياك جسوم. قديسة مريم أم الله اطلب علينا مذنبين إسا وفي السيات الموتان آمين.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana men. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. ماريا سانتissima أورينا لي انتي يومنا عليكي اسم التلتانا جسو اللي تويلت علينا ورتكون بنيدم بحالنا او جسو تيي احفرنا دنوبيتنا اهلسنا من نار تالانفرن والجنة اللي روح كلها سبيشالمنت الدوك اللي الاكتر عندهم زون تالحنينا تياك نكونسيدراو في التيلت مستيرو تالفرح متى سيدنا جزو كريستو تويلت في العار تبتلين مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون اللي تريتنت كيف في السماء يقدر في الارض Ħobżnata kuljum għatina llum aħfrinna dunubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina għaddaħanix fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجوفتيك جسو Addisa Mario Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو Kif السانتو kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. ماريا سانتissima أورينا لي انتي يومنا عليكي اسم التلتانا جسو اللي تويلت علينا ورتكون بنيدم بحالنا او جسو تيي احفرنا دنوبيتنا اهلسنا من نار تالانفرن والجنة اللي روح كلها سبيشالمنت الدوك اللي الاكتر عندهم زون تالحنينا تياك نكونسيدراو في الرابع مستيرو تالفرح متى ستنا ماريا وسان جوزيب برزنتاو للجسو في التمبيو مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون اللي تريتنت كيف في السماء يقدر في الارض Ħobżnata kuljum għatina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina l-addaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسوم. Addisa Maria Malla Tlopalina Medimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسوم. Addisa Maria Malla Tlopalina Medimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي fost النساء ومبيرك الفروت الجفتيك جسوم. Addisa Maria Malla Tlopalina Medimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki sma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek inajtu għali xaħna turufnati u li jiteva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla Tlopalina Medimbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tana. Kristu il-qattal tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina.
Sultana tal-profeti, itlob għalina, Sultana tal-apostoli, itlob għalina, Sultana tal-martri, itlob għalina, Sultana tal-konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-verġni, itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Ommalla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Uom. Imbirek San Giusepp, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.